Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasngi. Kinong yalam jongga Joint Action Committee menaka khat santri kulber arajar apply kilalit banya kendu ya Deputy Commissioner ke District Ribhoi ringkat bergajing tho bandawan ki board district ke Ribhoi ban pensange mardor ya kati gajing wan shna surong bat teying ke sarkar Assam ha ke Jaka jongga Jilla Meghalaya ha ke shnong mau tamur. Ya kate ke jing kentur put jong ke sarkar Assam ke Joint Action Committee ha ke jing yalam uchaman ke Joint Action Committee jong ki khun ki hajar ka hima so yong uba purning star shabong ha ke jing yadon lang jong ki we ki riurang ba kate ka than kilawan banyakran ya kate ka kamput hapdeng ka Meghalaya bat Assam habayakran berkilat pathai khubor hadin kate ka jing yakundu uba purning star ula ong ba Deputy Commissioner ke Ribhoi ula kular banne e ka badan kam bat kumjuru banyakran berkibor ke sarkar Assam. Uba puning star shabong ke jingnang wan kenturput jong ke sarkar Assam Shaki Jaka jong ke Jilla Meghalaya kala nang yai jiabet na kapor Shakapor jan hakut kishnong bat ki Jaka ki baya tengku bat ke Jilla Meghalaya. Hagani kesin ke bamenta pat ke sarkar Assam kelawan ban kenturput da ke besdang ningkong da ki kampen roy bat krek ru ban penyang ye ke wei ke ying na ke benta ban pelong office trekam jong ke sarkar Assam. Kani kala jia ha kesnong mau temur kesnong ka bahab Ribhoi district ka badang hap ru apo ka jimpet jingkmi jong ka hima so yong. La ru ban kedau haneng kendiar ke sarkar Assam kana wan kentur put ben naga Porsche ka porling ba ki kampen roy ban yo ya ka jingit ki pat ba ki than khap pun. Hagate kesnong mau temur ke sarkar Assam kala ya chat kite ki jingshna ber kumjuru ka jingwan pen poi ki tiar na ka benta ban shna shu shu. Iwan ban kendu yau Deputy Commissioner jong kan ka Ribhoi district ban ka jingwan kendu jogi kelor lah teh lor nong rimba don ka jing kentur put nak liang ka sarkar Assam ka jing jai kentur put ka sarkar Assam support ban kumba kalong mentahi ka sarkar Assam ka yai biteng ban senaya ka surok ang tai po mau temur te kumba kalong mentahi ka surok lajan poi hapo senong mau temur ata kadau ka ade ka wara ka jing ka bakrau kamtam kinong senong tai ka himano wa mau temur hi bro wei tenang liang jongi mentang si nyiwan ban kendu Deputy Commissioner bang ngilabu dah kajing tho ba bon persenge swa ya katai ban persenge berdor ya katai kajing trei surok nak sarkar Assam pada kaju ke porong ngi kerpat ya Deputy Commissioner bon pha ki bor pulit ban ai kajing yada katai thanu wa mutemur balai ban ai kajing yada kalong ba haba kitai ki parari ki jongi ki basong basa po mau temur haba kilet ban trei tu lum celendet cokot senong mau temur ki don kajing ting kajing sir namar ba kajing wan de bor thombor jong ka sarkar Assam nak ta kadaung kajing wan jongi hang menta hang ne taksi kalong ba idawa pada ben persenge ya katai kajing petre kita surok pada kaju ke por ban pha ki bor jing yada ban ai kajing percengan dari ban ai ka sok suk jong san hang tai po snong modem kum kajing yo jing tip jongi namar ba kito ki pulit Assam dang sian hi utawar bagi kita hang to hajrong jong snong no motumur kito ki pulit Assam ki berngam ban pendu itu ban prano itu tawar te haba ki trei situ sa jaka balong cloud jaka rep jaka riang dan ki jingting mablai pulit Assam ngi nang por ku balong si ki we tan bordar ki pendik ki biri jongi na ta kadau kum pagi po mo kro apo mukro kadon ki jingja kum to na ta kadau ki ba sa mo tumur kiting yo le se kita pulit Assam kisah penusah hono pol ne kisah penida ke bor hono po tapi dai bagi badisi ne resin badangkong marbalai kajing persia jongi kalong baik jidawa na gibor district council marbalai kadai ka benta kajing kmi kendeu siap council dan dai i ba kanai ka kamsem na po siya thong ila paru ka karwo siya ka kajing ujor siya yang sarkar dai kanai ru kam i po siya thong naktakadaw kanai kajing wanwi jongi po ne DC apo DC kalai kasi badangkong pa kisah pa inquiry halor kanai ka jingja te ande la pa inquiry pat usa sim bat ki senjam kai ka ba unya sepat apa ide kanai kam basakwe ru wang ba unsa yakan bar kibor badai page tai po Assam bakin yakan bakin selok lang kai ka senjam ka ba kila ban sim na ka menta ban yakan le ban pen halor kanai ka jing ka ba nak liang jongi ujor manusia kadai kasudok kasdang hinadu sudam arhaja arpuai ilang dangsian hingil siwan ban pet yak ta jaka satai te don ru ki perlong to kubor ki lelang atau sui te henrei hak to sui ngilawan ban ya spek na lenjongi nilai pan paru ko jing persa henrei hadu mentarung iba na kaliang sarkar Assam kadang beteng bet ada mentale le kelapoi sundan ajan poi sundan hapo nong ba matum